Selam aleykum, hürmetli teleseyirciler. Millet telekanalının efirinde haberler vakti. Stüdyada men Alime Kaybulaeva çalışam ve bugün yayınımızda. Araba yollar hizmetine yanı yolbaşçı tayinlendi. Endi bu vazifeni Nikita Garanin becerecek. Борчоқра қасабасының сәкенлері Севастопольская соқағына Қара деңіз соқағы қошылған ерде светофорны қоймаға талап етелер. Девлет Шура мебуслары Вяхмежит район мемуретінің хадимлері Аджи қал көйінде кечтемей объектлеріні зерет еттілер. Қырымлы фермачы Фахри Абдулаев Агро-Русь халқара ярмалығында күміш медаль қазанды. Бұл ведігер мәлімат бізім яйнымызда. Қырымда Кенеде кадр деңішмелер арaba yollar хызметіне яңы yolbaşçı тайынленді. Бұл Қырым Жұмхуретінің мүлкиет ве топрақ мұнасибетлер назерінің сабық муавины Никита Гаранин олды. Бұл мәлімат идаренің ресми сайтында нешір етілді. Яңы ребер 33 yaşında Қырымда о 2011-сінен берлі çalışa. Борчоқра қасабасының сәкенлері оз жанларыны құртармаға істейлер кімер ерлерде елны кечмек үшін 1 saat қадар тұрмақ керек. Севастопольская соқағында Қара деңіз соқағы қошылған ерде іш бір светофор yok. Бұл меселені мұхбирлеріміз огренмеге тырыштылар. Erkek ve kadın korka yolunu çapıp geçeler. GİBD'de hadzimleri aytkanı gibi ruhsat etilmegen yerde. Ya ruhsat etilgen yerler olmasa ne yapmalı dep şikayet eteler. Я, переходя последний раз дорогу, ввела в заблуждение гаишника. Он мне кричит: женщина, что вы? Хотите перейти дорогу? Я говорю: да. Я живу на той стороне. Перелететь я не могу. Переведите меня. Он взял и отвернулся. Aqyar yolundan Ahmezjit'ten Bakşısaray'a ketmek mümkün. Bu 5 yolaklı trassa vakit nahliye ile tolu. Bu Borçoqraq mikrorayonunun yanında yerleşken damarta. Mında hiçbir türlü svetofor yok. Yerli sakinler bu yol çatışmasını ölüm yolu dep adladılar. Svetofor degen şey ve piyadeler geçti olmağanı sebebinden mında sıxalda kazalar yüz beri. Переходить дорогу невозможно. Нам, взрослым, тяжело, а дети перебегают. Бывает, что насмерть сбивают детей. 2 ay evvelsi Ahmezjit rayonunun aşağı Borçoqraq kasabasında vaziyet aynı böyleydi. Svetofor olmağanı için sakinler çekişeydiler. Yakında bunda svetofor yerleştirildi ve zebra çizildi. Şehirge bakkan Borçoqraq rayonunun sakinleri öz komşularının rahatlığına kuvanalar ve özelleri onlarını kanatlandırmay. Emdi yakın yerde mektep yerleşe. Memurlar vade eteler ki yakın vakitte bunda svetofor yerleştirilecek. Şehir büdjetinden endi paralar ayrıldı. Проектные работы выполнены, проект прошел экспертизу и подрядчик приступил к работе. До 5 ноября мне обещают, что светофор будет стоять. Endi korkup yol geçmege gerek olmaz. Noyabrın başında bu yerde svetofor yanıp adamların canını kurtaracak. Dilara Şevketova, Arzu Hasyanova, Magomed Nestorov, Millet için. 12 reys bugün sabah Mecit Ava limanında toxtatıldı. Buna sebep tuman oldu. Kelgen 6 reys ve ketken 6 reys ava eleşkence beklemege mecbur oldular. Bu oqtaq Mecit Ava limanının cemaat ile bağlanıp müdiri haber etti. Şimdi vaziyet evvelki alğa keldi. Ava liman addi nizamda çalışıp başlay. Biz endi birinci ava gemilerini kabul etemiz, dedi Igor Laptev. Devlet Şura mebuslары ve Ahmezjit rayon memuriyetinin hadimleri Aджи қал көйінде балабақша, мектеп ve medeni evni ziyaret ettiler. Bundan gayrı FCP boyunca kurulgan obyektler ziyaret etildi ve yerli memurlar ile toplaşuv ötkerildi. Когда эту крышу делали? Никогда. Damdan suvakka divarlar yıkıla medeniyet evinde ava harareti azbarga bakanda soğukça. Tap Ukrayna devirinde mında kondisyonerler yerleştirilgen idi. Ama teller zayıf ve hiçbir şeye yaramay. Işık söne oda ise ata kızınıp yetiştirmey. Оперативно будем заниматься, как действительно, может быть, увеличить мощности, чтобы подавалось нормальное электричество в необходимом объеме, для того, чтобы отапливать хотя бы теми кондиционерами, теми приборами, которые на сегодняшний день здесь есть и установлены. И в дальнейшем будем рассматривать вопрос о включении действительно в бюджет следующего года, может быть, на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту этого клуба. Гражданлар ile kuruşken son hakimiyet vekilleri gimnaziya mektepke ve yakında gayrıdan tamir etilgen Alyonuşka balabakçasına yol aldılar. Bu müessese bir yıldan az çalışa.
Наш садик отличается от других садов тем, что у нас есть все. У нас есть и пожарная сигнализация, и видеонаблюдение. У нас оснащен пищеблок, прачечная, все новое, современное. На сегодняшний день пока мы ни в чем не нуждаемся. Hocalar kollektivi ile Koruşuv'da Kırım Tatar tilinde tahsil ve terbiye bergen sınıflar ve gruppalar açılığı muzakere edildi. Kırım Devlet Şurası başının muavini Remzi İlyasov kaydetti ki Cemiyet Palatası ile beraberlikte her bir mektepte ayrı bir stend yerleştirilmesi boyunca tavsiyeler kabul edildi. Bu stendte balalar Kırım Tatar tilini öğrenmeleri için ana babalarga ne yapmak gerekliği anlatıla. Balalarının ekseriyeti Kırım Tatarlar olgan bala bakçada bilingval группалар şimdilik yok. Мы, конечно, сами должны оказать содействие, чтобы желающие изучать языки, ну, в частности, крымско-татарский язык, были созданы все необходимые условия. Существует проблема с книгами, с учебниками, то есть учебные пособия имеются, но учебников нет. Поэтому этот вопрос тоже был поднят. Последний комплект учебников, которые они будут подготовлены и выпущены, это середина 2018 года. Memurlar hem federal maksadlı programı boyunca kurulgan iki obyektini bakıp çıktılar. Borçokrak köyünde FAP kuruculuğu endi bu ayının sonunda yekünlenecek. Ahmezcit aylanma yolunun bir kısmı da gelecek sene hazır olacak. О проблемах говорить не буду, то есть они все решаемые. Что касается данных работ, сейчас производится устройство дорожной одежды на транспортной развязке. Ну, все близится к тому, чтобы закончить срок. İş programası koy yol başçısı ve mebusları ile toplaşıvdan, gражданlar ile Koruşuv'den ve FCP obyektlerine bakıp çıkıvdan teşkil oldu. Koruşuv'da 50'den ziyade adam toplandı. Onlar çok yıllar devamında çizilmeyip kalgan meselelerini seslendirdiler. Kanunsuz satıcıға karşı birden 3 memuri protokol tizildi. Ruhsat bergen vesiqalari olmagan erkek meyva ve sebze satayken. Sakinler defalarca şehir memuriyetine müracaat etkenler endi kanun bozuvcu memuri mesuliyetlikке celp etilecek. Было принято решение о повторном демонтаже данного незаконного киоска. В данный момент подрядная организация осуществляет демонтаж и утилизацию. İnkişaf Cemaat Teşkilatı OZ 3. filialını açtı. Endi adliyevi meslihat almak için Bakçısaray sakinleri böyle bölükке müracaat edebilirler. Teşkilatның esas maksadı vatandaşlarga çeşit sualler çözülüvünde yardım göstermek. Hasan Abibulayev tafsilatlar ile. İnkişaf Cemiyet Teşkilatı bu sene kenişlemek haqta karar aldı. Başsarayda Frunze sokağında 26 evde bölüknün nevbetteki resmi ofisi açıldı. Başsaraylılar bu vakıyanı sabırsızlıkla bekleyen ediler. Члены Инкишафа, они есть во всех регионах Крыма. Но официально открытие филиалов, вот сегодня уже мы открываем 3-й филиал. Это первый был открыт в городе Евпатории, второй в Раздольском регионе и вот 3-й в Бахчисарае. До открытия этого филиала мы неоднократно встречались здесь именно с Джематом, именно с этими представителями, кто сегодня здесь присутствовал. И мы пришли все-таки к тому, что именно в Бахчисарае надо открыть филиал, и чтобы филиал этот работал очень серьезно. İnkişaf Teşkilatı endi 5 yıldan beri çalışa. Bu vakit devamında yaşlar, sport ve hayriye lihalar muvaffakiyet ve amelge geçirili. Teşkilat azaları yaramada sakinlerine içtimai, iktisadi ve turmuş cihetten yardım eterler. İnkişaftın işi endi Kırımtatar tilinin inkişafına doğurdular. Bu hareket yapısı milletvekillerini birleştiriyor. Невозможно развитие крымско-татарского народа без развития других народов. Поэтому вот не самоизоляция, не сами по себе, а именно совместно, вместе, но и, безусловно, решая свои задачи нашего крымско-татарского народа. Başsarayda İnkişaf Teşkilatı Regional Bölük Filialının rehberi olarak Sitasan Saliyev tayin edildi. O yakın vakitte o işini nasıl tezeciği haqta tarif etti. Мы будем выполнять те распоряжения, указания и плановые мероприятия, которые спланированы головной организацией. Естественно, на своих собраниях мы будем уже с учетом местных вопросов, которые у нас в Бахчисарае, свои планы составлять и в соответствии с этими планами строить свою работу. Бахчисарай район муниципаль teşkilatının yol başçısı Kırım Cumhuriyet Бахчисарай rayон şurasının reisi Rifat Derdarov yanı reberge muvaffakiyetler tiledi ve öz tarafından peyda olğan suallerden çözülüvü boyunca yardım etmeye vaat etti. В свою очередь тоже буду помогать ему, буду стараться
чтобы те вопросы, которые именно касаются района и города на нашем уровне, что эти все вопросы нейтрализовать. Конечно, те вопросы, которые нужно решать на федеральном уровне, то уже будет прямое обращение к Искандеру Белялову. Якын вакытта инкишаф бөлүклөрүнүн Кырымдын эпосы регионларында ачмага планлаштыралар. Башчысарай филиалында мутахассислар тезден гражданлар кабул төлөбү графигini түзөжеклер. Айда бир кере тешкилатынын президенти Искандер Белялов кабул кечирилежек. Асан Абилаев, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Кырымлы фермачы Агро-Русь халкара ярмалыгында кумуш медаль казанды. Едикую районының сакини Фахри Абдулаев 3 ел девамында буюк хожалык тешкил этти. 90 баш айван 400 гектар ер. Буны насыл баш этмек. Ве бу иште фермачыга кым ярдым эткенini мухбирimiz Айша Шулакова биле. Милка хорошая, кушать. Фермада аиле азалары күчүктен буйке кадар чалышалар. Эркезнин ось вазифеси бар. Табийки 90 башкара мал ве башка айванлар. Оларны ашатмак, ичиртмек, араны темизлемек ве сыгырларны сагмак керек. Яхшы ки сагмак эвелиси кыбы кыйын дегил. 3 ел эвелиси Фахри Абдулаевнын хожалыгы буюк дегил эди. Кырым Русия эркенина кошулган сон грант алды ве умумен фермачылыкнен ограшып башлады. Аран ве айванлар үчүн сарай, богдай сакламак үчүн одалар курду ве бир кач чеши техника сатын алды. Эвелси тек 19 баш айваны бар эди. Энди бу бир сүрүү. Бу сене фермачы 400 гектар топракны кирага алды. Анда өсүмчүлүк иле ограша. Шымдыки заман арпа сачылмасына фаал азырланалар. Бундан сон сачуга кечелер. Керекли техника ве донатма бар. Раньше, чтобы посеять поля, нужно было палкой ходить, мерить 1 гектар, чтобы вычислить, сколько на гектар сеет. Примерно 200 килограмм, чтобы вычислить, надо было засыпать в сеялку. А так засыпал 200 килограмм и вот выпустили навигатор, хорошее устройство, показывает, сколько гектаров посеял, вычисляешь и, в общем, показывает дорожку, все это, где посеял, где не посеял. Фахри Абдулаев Санкт-Петербург шеринде кечкен халкара ярмалыкта эң күзел фермачы оларак кумуш медальге наил олды. Более мукафатны оббеклемеген эди. Приятно было получить такую награду. Государство обращает на нас внимание, но нам как бы радостно, и мы стремимся производить, выращивать качественную продукцию, экологически чистую. Фахри Абдулаев өз хожалыгыны кенлештирмеге ве яны севеге чыкмага планыштыра. Бу иште она якынлары ве туғанлары ярдым этелер. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үчүн. Харфорд округының полис хадимлері бизнес-паркта адамларға атқан қатиліні яқаладылар. Харьков шайырында инсанлар сүрісіне келіп, ұрған айдавжының қанында алкоголь тапмадылар. Флоридада есе учақ ерге қонған вақыт екі машинаға урылды. Бұл ведігер Одиссей вақайлар ақта тамамшымды. Мухаммед Зикиряев тариф етежек. Харвард округының полис хадимлері бизнес-паркта адамларға атқан хатил яқаланғанын ақта білдірділер. Эвелки малюматларға көре 3 адам элі қолды ве екісі яраланды. Чаршымбе күні Мэриленд бизнес-паркында уджум еткен инсан сақланды. Полис хадимлері Рэди Принц адлы адамны араштыра. О әмді Дилавер штатында инсанларға қаршы атеш ашқан еді. О вақыт бір адам зарар көрген еді. Кеченлері ақшам Харьков шайырында инсанлар сүресінде араба келіп урды. Хазан етежеде 5 адам әлі қолды. 6 адам исе зарарланды. Бұ араба башқа машинаға урылған вақыт ой ел четінде светофорның ешіл тусы беклеген адамларға аттырылған. Экспертиза Lexus арабасы айдавжының қанында алкоголь ве наркотик шейлер тапмадылар. Флорида штатында ерге қонған учақ екі машинаға урылды. Американың Флорида штатында Сент-Питерсберг шерінде енгіл моторолы учақ елға қонған вақытта екі машинаға урылды. Бұ ақта ерлі полислер хабер еттілер. 5 адам зарар көрді, оларға ярдым көрсетілді. Қытайның Хубэй деген ерде это Африка серлевалы сергі қапатылды. Бұл ресімлерде қара тенлі инсанлар айванларнен, яни маймуларнен қарыштырып тасвир етілген. Ресам бұл континентте сияхатта бұлынғанда бір хач фото чеккен. Оларда адамларының дұйғыларының айванларнен дұйғылары иле қияслаған. Бұл фотосуретлер ақта тенхітшілерінің фікірлері бөлінділер. Кемерелі бұйық қимет кестілер. Башқалары исе оларда дұшмалық көрділер. Африкан студентлерінің бір қысмы
өз мемлекетлерінің элчиханелеріне сергі ақта шикает еттілер. Қырымда талебе ве студентлер арасында девлетімнің тағдырынды айлемнің тағдыры адлы ел кечірілген жүмкүри конкурс кечежек. Иштиракчилер Қырымларының эмек решмелері Қырым тарихындаки муим вақияларда иштирагына ве улуджан женкінде қазанылған ярарлықлары ақында хатырлатмақ ве тариф етмек кереклер. Жюри азалары сырасына Русское единство региональ ара жемиет тешкилятның рейсі Елена Аксенова кырды. Бөле қарар бүгін брифинг кетшатында қабул етілді. Энди Аксенова ярышның логотипіні тақдым етті. Бұл эвве қалем уджу тасвира олды. Историю страны, историю семьи, историю всех нас. И вот этот конкурс, который у вас родился, вы говорите, что является он вашим брендом? Да, это правильно. 7 лет уже проводит Госархивная служба, это прекрасный конкурс, и как у каждого бренда, я считаю, что у него должен быть логотип. Мы заказали логотип, ребята разработали, я к вашему сведению представляю. Тешкелетчиларның мәліметіне көре ярыш өткерілгенден берлі бинге яқын ишкелді. Оларның ең гүзелері Қырымның Девлет архивіне йоланылды. Брифинг кетшатында эмде кечкен сенелер ярышларының ғалиплері тақдым етілді. Олардан бірі Диана Ганиева олды. Оз ішіні О Ахмечт районының қараманы Нина Кострыкинаға бағышлады. Она являлась первой трактористкой Черноморского района. Я считаю, что мы должны помнить прежде всего своих односельчан, историю прошлого, отечества своего, потому что мы должны быть патриотами прежде всего. Украинадан нам қазанған рессам Айдар Алиев қызы Эвелинаның фото эсерлері или бераберлікте рессамлар евінде юбилей сергісіні тақдым етті. Движение формы и света адлы сергіде чешет ресімлер ве экелер нумайыш етілді. Ама эсас мевзу Исмаил Гаспринскийнің иджады ве Терджиман газетасының нешірі или бағлы олды. Бұл рессам ве оның қызы бераберлікте тешкіл еткен ilk сергі олды. İsmail Gaspralı'nın ben çoktan beri uğraşam. Bunda heykel İsmail Gaspralı son Zincirli medresede baştaş yapıldı. Onun için ben yakın bu problemin onun için yapmaya istekler vakti var. Эвелина Алиеваның ишлерінде есе эссасен оның қызы тасвир етілген, чүнки ижаткарға айны евлят илхам бере. Это не только потому, что вот она мой ребенок. Меня просто вдохновляет естество ребенка. Я стараюсь вот это естество перенести на полотно фотографии. Ахьярлы мектеп талебесі Алена Кузнецова мұшықлар üçün автомат шеклінде çalışқан дүнияда бірінші тренажер уйдырып чықарды. Бұшай айванларға семізлік или күрешмеге ярдым етер. Бөле видеоны қызчық Оз YouTube каналында ерлештірді. Роликте көріне бұл тренажер екі емлік оларының арасында ер қалдырылған. Емліклер үстінде пластик шишелерде құру ем. Автомат шеклінде çalışқан система тарелкаларға бір қаш кесечек аш ташлай, бемішік бір емліктен екіншісіне чапқалай. Кележекте қызчық бұл кешіп епсі мышық sevgenler үшін пайдалы олыр деген үмітте. Қызылташ футбол клубы Қырым футбол бірлігінің чирик финалына чықты. Бақчысарайлылар Ақиярның жима тақымыны емінлік иле еңділер. Эсап 3-0 олды. Қызылташның хафлы ұжымы 9-шы даққада голға чевірілді. Андрей Маматюк дриблинг иле айрылды ве Оз ұрывы иле Бақчысарайларына огге чықарды. Бірінші тайм бітмезден 7 даққа евел Қызылташ 2-ші голны ұрды. Bundan son 3-cü golda oldu. Hasan Müslimov penalti kazandı, onu ustalıkla Dmitriy Зеленкевич icra etti. Победили, считаю, заслуженно. Но команда молодая, Севастополь интересная. Ребята бились, старались, но все-таки где-то нам, может быть, повезло, где-то чуть-чуть. Мы постарше, мастерство может быть какое-никакое побольше. Вот, поэтому свои моменты использовали, заслуженно победили. Тамам шукуну Бақчысарайда Қызылташның 2-ші теркібі Ақияр премьер лигасының эсас тақымы иле ойын кечірді. Бұл теркіпнің ойыны мувафақиетсіз кечті. Эсап 7-0 олды. Ақиярлылар огде. Наверное, много кое-чего не хватило. Не хватило подбора игроков, опыта игры с хорошими командами. Но их может, физические данные, потому что я знаю, там многих ребят знаю, которые в своем прошлом играли хороший футбол, но уже в качестве возраста они не могут играть на таком уровне. Поэтому много составляющих не хватило, чтобы сыграть с нами хорошо.
Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da ise Gelecek Haberler informasyon programmasını Neriman Tarsinova ile kaçırmanız. Yarınға kadar sağlıklı kalınız.